parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Kajingi lekai football home sning kebala peniat daga seng Kazi Students Union na sning circle mentang kesengi kala beteng biang ya kajingi kun quarter final kebaar kikenhun kibaya lekai hakini kesengi kikentop ya ka Lamare FC persya ya ka PSA Manipur hakajingi lekai ka Lamare FC kala penremno ya ka PSA Manipur da laikol lanan bad hakini kesengi ya kana man of the match la yora da rangi lekai ka Lamare FC uksan lang rempe hakbau neu rangi lekai nalor ke jingla ajungu bani lekai bha ula yor ban thep adu arkol ka jingi lekai quarter ke babot jongan ek tournament kan long ha ka khat khandai trik urumpang arjar arpsan ka ban sai khun ha padeng ka Sumer FC persya ya ka Pirates FC ha ka por shibaje no phasingi ka ba kham ai mansim shishu ya ki nongi lekai jong baro artli kan hun ke de jingwan poi jongi pajba nakleng ri khasi jentia ki balwan ban ai jing kersan ba hadu bagi jaka syong jong ginong petkai kala dap ismam negeri paiba kiba eat football nagaliang ginong yalam jong aseng Kasi Students Union umsning circle kila pentibru ha ga bai de bet ka jing pani lekai lucky draw ka ba kila penmang ban pen khalai nasib ha ga khat san tarik lapen kenri ano hadu ka sing final jong jing lekai football Bahkan ka bentang isim ka kabu ka ba in pen suspi ki ba halor bede bat ka tiket lagi draw jong ka match prangkop arjar opsan ka football tournament bala penya ka Kasi Student Union hang ne apo umsning kemo pilih ya ki tiket lagi draw ka drawing date ka dai ka katsan tarik fam tenaki daw ki bam lakyar nginom la ban penelek kai ya ketika lagi draw ketika tarik bat ngi lara no syak final bat hak bede bat ka tarik ban ngin draw ya ketika lagi draw ngin sa pentip ya pi kham hadin dengan skan pensung tu lam ya ki ya kan ka benta ka bangi ngin la syukun ban kan kalah ya ketika tarik katsan tarik ufam urempang ngin sa pen tipat ya pi ka tarik hak bangin sa pelakaya ka lagi draw hak final te ki ba ki badang kwa bentit ya ka tiket lagi draw pi dang la bentit inang di aman badang don ka jing lekai debat pila ban yo ki don ki ban wan terwas ya ki jaka ki ba dividend te pinang la bentit ki tiket lagi draw itu ki tiket kinang valid bet hadu bangin pelakai ki ka semifinal de kumbangi laski hadu mentang ngila depan pendap ya kajing lakai ke quarter final ka baar ka bangin ngila saki ya kajing lakai mentang ka sengi ka PSA Manipur bat ka Lamare ka baka Lamare FC kala yo kalong kenong job dalai gol lanot ya ka PSA Manipur bat ka game ka banbut kandai ka khatsau tarik u
khat khandai tarik urempang ada Arabsan ka badika sngi balang jong tayo banwan hakabaka Sumer FC kan yakun Persya yaka Pirate FC yang iskem baki paidba kinwan ban sakihi dalade yakdigi jinglekai hakatika quarter final ka balai quarter final ka bakhaddu kandai haka arku atarik urempang arjar Arabsan badka jinglekai hakatika sngi kandai hapdengka Riboy United Persya yaka Skensen Rea kabana po Rembai is Giant Hills. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai